Pozdrav ekipa, vrijeme je da se opet poigramo Nostradamusa i da pokušamo pogoditi šta će se događati danas i sutra na utakmicama Lige prvaka. Prošli tjedan mislim da smo solidno prognozirali, za Dortmund i Paris smo rekli da je sve moguće. Atletico Liverpool, tu smo očekivali bunker i ipak pobjedu Liverpoola, ali Atletico je, sjećate se, zabio u kojoj 3. 4. minuti i zacementirao svoja vrata. Atalanta Valencija, tu smo očekivali pobjedu Atalante koja se dogodila, samo je bila puno veća nego po našem predviđanju od 1-0, 2-0. I Tottenham Leipzig smo rekli 0-0 ili 0-1 i to smo, ajmo reći, recimo pogodili. Prva utakmica danas, Napoli-Barcelona. Po kladionicama Barcelona ipak favorit u odnosu na Napoli, što se ja nikako ne bih složio, s obzirom i na samu igru Barcelone koja, ajde sad su tukli ove 5-0, Eibara, jel? Ali svejedno meni Barcelona nije nikako uvjerljiva. U sve to, prema whoscored.com koje možete vidjeti, ja najviše njih pratim jer mi nekako najrealnije predviđaju i sastave i sve. Znači, po njima bi Barcelona trebala nastupiti u ovom sastavu, Napoli u ovom, da ne čitam sad sva imena, vidite i sami. Ali ovdje mi je zanimljivo isto što, pošto možemo vidjeti i ozljede, znači kod Barcelone out su Sergi Roberto, Jordi Alba, Dembele, Suarez i ovaj novi Martin kojeg su kupili, mislim da njega ne mogu ni registrirati, tako da nije u mogućnosti da čovjek nastupi. S druge strane, Napoli ipak s malo manje problema, Koulibaly je ovdje upitan da li će nastupiti, ali svejedno Napoli dovoljno dobar da bi se mogao ravnopravno nositi sa Barcelonom, što ja i očekujem da će se desiti u utakmici, pogotovo zato što kad pogledamo formu Napolija koja se u zadnje vrijeme popravila, znači u zadnjih 7 utakmica 6 pobjeda i ono što je po meni jako važno, pobjede protiv Intera i protiv Juventusa. I ako se sjetite da je Napoli na početku grupne faze Lige prvaka tukao i Liverpoola kod kuće, onda mislim da bi u ovoj utakmici moglo biti velikih iznenađenja i da bi se Barcelona mogla loše provesti u Italiji. No, kao i uvijek, sve će ovisiti o tome kakav će Messi imati dan. U prošlom kolu protiv Eibara imao je odličan dan, međutim Eibar nije Napoli. Tako da ja ću prognozirati za ovu utakmicu, iako navijam za Barcu, ali s obzirom da Barca u gostima igra jako loše, inače mislim da bi Napoli ovo mogao pobijediti. Tako da, ajmo reći 2-1 da bi bila neka prognoza po meni, iako, opet kažem, puno toga će ovisiti, vjerujemo, Messiju. Idemo dalje, u srijedu Lyon-Juventus. Lyon sa jako puno ozljeda i po kladionicama čak i sa dosta malim šansama, iako igraju i kod kuće. Kod Juventusa fale Kedira, Costa, Miralem Pjanić je upitan, ali bez svih njih mislim da Juventus je ipak kvalitetnija ekipa od Lyona i ovo bi trebao bi pobijediti na onaj njihov Juventusovski način rezultatom 1-0 ili 2-1. Mislim da će ipak Juventus na kraju tu odnijeti pobjedu i da Lyon čak sam sebi ne daje ovdje velike šanse. Ali nikad se ne zna. Svašta je ovdje moguće, ali ja ću ostati kod rezultata 1-2 za Juventus u ovoj utakmici. Znači dosta kratko u ovom susretu jer nije toliko ni atraktivan, a i ne znam iskreno šta da vam puno kažem, pošto me igra ni jednih ni drugih ne oduševljava, pa ajmo najbolje krenuti odmah dalje. Druga tekma u srijedu, Real Madrid, Manchester City, poslastica i vjerovatno najuzbudljiviji par ove osmine finala Lige prvaka. Kod Reala možemo vidjeti da će nedostajati Asensio i Hazard koji se opet ozlijedio, a kod Citya će biti upitni Sterling i Leroy Sané. Da, i ovdje kladionice isto prognoziraju da će City, ne da će pobijediti, ali da je favorit u odnosu Reala, iako Real igra kod kuće. I ovdje se opet neću složiti kao i u onoj utakmici Napoli i Barcelona, jer iako je Real kiksao zadnju utakmicu, iako nije igrao nešto ne znam šta, niti uz šta, znam, oni meni ne igraju niš posebno, ja ih ne mogu otpisati, pogotovo na domaćem terenu.
City, svi znamo koliko je City pao u stvari ove sezone, jedino što im nije palo je posjed lopte, ali sve ostalo, znači izvedba nije više na onoj razini od prošlih sezona. Sigurno da je tu jako puno razloga zbog ozljeda u obrani i City nije toliko ubojit kao nekada. Sad kad razmišljam malo šta bi se moglo dešavati na ovoj utakmici, u ono što sam 100% siguran je da City neće odstupiti od svoje filozofije i da će tražiti maksimalan posjed lopte, da će igrati visoko sa visokim presingom, iako je ulog jako velik, znači osmina finala Lige prvaka, gdje bi 90% ekipa malo potegnula ručnu kočnicu i ušle opreznije u ovakav susret. Mislim da City to neće napraviti jer jednostavno Guardiola nije taj koji se prilagođava nekome, nego jednostavno svi se moraju prilagoditi njemu i on će ili napraviti što je zamislio ili će poginuti ako treba. S druge strane, Zinedine Zidane koji je uzeo 3 puta za redom Ligu prvaka sa Realom, a puno nas će se složiti da ni sami ne znamo kako je to uspio, s obzirom da Real nije igrao ništa ekstra, nikakav prepoznatljivi nogomet da bi rekli očekivali smo da će se to desiti. Ne znam, možda je netko očekivao, ja stvarno jedanput, ajde 2 put, ali da će 3 put za redom uzeti, ma ni na kraj pameti mi to nije bilo. Tako da Real će se definitivno povući. Ovdje vidimo u sastavu da nema Luke Modrića, to jest pretpostavlja se da neće igrati i mislim da ću se složiti s tim, ni ja ga ne bi stavio zato jer neće biti potrebe Modrića od prvih 90 minuta stavljati unutra jer će Real definitivno staviti naglasak na obranu i neće ući u nadigravanje sa Cityjem, nego će sigurno preko Gareta Bale'a pokušavati ući u kontranapad i tu bi City mogao imati jako velikih problema. Ako ta tranzicija igre bude dovoljno brza, mislim da bi Bale mogao uništiti i da će to biti neka Zidanova ideja za tu utakmicu. Naravno da Real sad neće igrati totalni bunker parkiranja autobusa pred svojim golom, ali igrat će sigurno malo povučenije i prepustit će tu, ajmo reći na terenu, ulogu favorita Cityu. Sad šta će se desiti, da li će City prvi zabiti gol ili će se mučiti sa Realom pa će ga primiti, ko će to pogoditi? Znači to možemo sad laprdati šta hoćemo, ali ovdje je sve moguće i 1 i x i 2 što bi rekli kladioničari i rezultat svašta je moguće, ali ja očekujem ipak da će to biti jedna teška utakmica, tvrda utakmica i da Real ipak neće dopustiti previše šansi Cityu, tako da bi rekao da će ovo završiti neriješeno. Sad 0-0 ili 1-1, više od toga ne vjerujem da će pasti više od 2 gola na utakmici. Tako da ostajem kod 1-1. I sad, svi ste mislili da sam zaboravio na Chelsea i Bayern. Naravno da nisam, ali sam ga ostavio za kraj iako je ta utakmica danas. Jer sam htio da vidimo prvo onaj post što smo stavili na YouTube-u u vezi Football Managera. Znači 3800 glasova, 75% vas se složilo da vam ne bi smetalo da jednom tjednom napravimo video o Football Manageru. Tako da ne znam koliko poznajete tu igricu. Kažem igrica, ali to je u principu, ja bi to više nazvao simulacija, zato što opcije u toj igrici su toliko opširne što se tiče i nogometne taktike i financija, ma sve moguće. Znači, ja ovo ne mogu zvati igricom i stvarno to je, prije bi ju nazvao FIFA za odrasle, pogotovo za one koji se vole, koji imaju vremena naravno i koji se vole igrati nogometnih trenera i nešto isprobavati, oni sigurno uživaju u ovakvim stvarima i u ovakvoj igri. Znači, nemojte misliti da je sad plaćena reklama da ja reklamiram igru, ne, nego jednostavno nakon ne znam koliko nisam igrao 10 godina taj Football Manager i rekao ajde idem sad probat malo da vidim šta se promijenilo. Uglavnom igrica je fenomenalna, samo je jedna stvar još nedostaje, a to je malo bolja grafika u momentu kada se sam susret odigrava. Znači sama utakmica grafički nije superiorno, znači puno je bolje nego prije 10 godina, znači u odnosu na prije 10 godina je fenomenalno, ali ipak svi oni koji igraju, ne znam, Pro Evolution Soccer ili FIFA, njima će to biti kao da su se vratili 50 godina unazad. No uglavnom, nebitno, o tom ćemo još raditi neke videe, ovaj video nije sad u Football Manageru, ali htio sam da isprobamo jednu stvar, a to je što se tiče utakmice Chelsea i Bayerna, te da simuliramo
meč Chelsea i Bayerna na Football Manageru da vidimo šta će se desiti i da li će kad se stvarna utakmica i odigra danas, da li će rezultat biti barem približan onome što je Football Manager izbacio. Znači ovo su moguće postave za Chelsea i Bayern danas i ja sam kopirao sam sustav igre i Chelsea i Bayerna, to jest formaciju sam samo kopirao i ubacio igrače svi koji su dostupni, znači nisam dirao ništa u taktikama, nisam davao posebno igračima neka uputstva šta da rade, ovo ono, i neću nikoga mijenjati u igri, nego prvih 11 igra protiv prvih 11 druge ekipe i šta na kraju bude, to će biti taj krajnji rezultat. Znači nemojte misliti da sad u igrici ima opcija simuliraj meč, nego jednostavno moraš ući, postati menadžer oba dvije ekipe i onda im prirediti prijateljsku utakmicu, ugovoriti prijateljsku utakmicu i onda ih pusti da igraju. Tako da u nekim stvarima ovo neće biti 100% potpuno, zato što recimo Davis iz Bayerna još uopće na igrici ni nije u Bayernu. Neki su igrači u međuvremenu prodani, neki su ozlijeđeni u tom momentu kad se igra prijateljska utakmica, tako da sastavi ne mogu biti 100% isti, ali ja sam napravio maksimalno približno koliko može i umjesto da ja predviđam rezultat, prepustit ćemo to ovog puta Football Manageru. Naravno, skratit ću vam utakmicu samo na highlighte, pa ako će vam se to svidjeti, možemo to napraviti još koji puta. Ekipa, to je sve od mene za ovaj video, uživajte mi do sljedećeg puta i lijep pozdrav!